Ini tadi berapa sendok, gengs? Wih. Hai gengs. Hai gengs. Welcome back to our channel. Ada yang lagi marut-marut. Kak Mil. Papa kuscheln. Enggak später. Hab alles geschrieben. Oke. Bitte. Udah selesai. Tada. Tada. Hi. Hi. Jadi duo mil ini Bu Mil dan Pak Mil lagi ngidam bakwan. Gara-garanya doi kangen Hai Kocik. Hai bilang dulu. Hai. Gara-garanya si abang itu lagi kangen makan bakwan kentang ala Austria. Terus mama kepikiran juga pengen makan bakwan sayur. Tapi kali ini mama pengen bikin bakwan sayur yang jumbo dengan udang di atasnya. Jadi kalau di Balikpapan sih bilangnya ote-ote ya. Ya mainlah sana. Main aja nanya mamanya dulu. Ya Udin, abang lagi marut-marut kentang. Dan bahan-bahan untuk si bakwan sayur, mama nggak punya toge, jadi cuma pakai kol sama wortel aja. Ini mama iris-iris, tinggal mama cuci aja. Terus karena kita baru panen kucai, jadi bakalan mama kasih kucai di adonannya dan pakai udang tiger prawn. Tuh udangnya gede-gede. Ya wis, mama cuci dulu sayurannya, terus nanti mama vlogin lagi. Ini abang masih harus marut-marut kentang banyak banget. Kayaknya sebaskom ini bakal full deh. Apa ya? Kayaknya dia. Tada, udah dicuci dan mama mau kasih tambahan jagung ya, jagung yang udah dipipil gitu ke sini biar lebih berwarna-warni. Ini ngidam bakwan. Tuh udah mama kasih jagung. Kucainya kita gunting-gunting. Ini karena dia udah dibekuin ya, guys. Sebelum mama bekuin, ini udah mama cuci bersih ya. Wangi banget. Ini bawang batak gitu, mirip-mirip. Tuh bang, apa aja yang dimasukin? Merica, pepper, Salz. merica, garam, apa lagi? Bawang putih, bubuk, No. garlic, nggak pakai garlic, oke. Telur, Ja. telur yang lupa. Silahkan. Kali ini mama bikin bakwan sayurnya tanpa telur. Oke, doki. Kita gulung dulu ini kimononya. Jadi pertama-tama ini kita masukin garam. Garamnya garam. Abang kasih telur. Kita kasih garam secukupnya. Kita kasih bumbu andalan mama adalah bawang putih bubuk. Harus punya di rumah. Ini udah habis. Kita kasih merica bubuk. Tepung, mau kasih tepung? Terus kita kasih tepung terigu. Perbandingannya kira-kira, tumpah. Perbandingannya kira-kira 1:1,5 ya. Jadi kalau umpamanya 5 sendok makan tepung terigu berarti 2 sendok makan tepung beras.
Ini tadi berapa sendok, gengs? Lupa. Pokoknya pakai filling aja ya. Satu lagi deh. Bisa pakai telur, bisa pakai enggak. Kali ini mama nggak pakai telur. Jadi kira-kira ya 2 sampai 3 sendok. 3 sendok lah ya, 3 sendok. Like this. Kayak begini. Lalu kita ambil air dingin. Mir hat doch eh Gula, lupa gula. Wo haben wir das Prinzessinnen-Zelt? Kebanyakan. Prinzessinnen-Zelt? Ach, Di wo? loteng pop up. Situ? Kak Menta nanya camping Pas mereka tuh. mau main. Ya oke lah. Sekarang kita kasih air secukupnya. Ich komme schon gleich. Kalau kalian demen pakai kaldu bubuk ya monggo, penyedap rasa pakai micin monggo ya. Abang naik loteng mau ngambil camping apa? Kemah-kemahan. Hati-hati kocik jatuh nanti, kocik nggak usah ikut. Nggak di loteng. Pop up kita di mana ya? Ini kalau pindahan tuh ya gengs, aduh ada aja barang yang kesimping di sebelah mana ya? Nggak ada Meta di loteng. Apain Kela ya? Coba lihat di bawah di Keller deh. Abang tuh dari loteng gudang loteng tuh loh gengs, yang paling atas. Ternyata tidak ada. Kurang nih tepungnya. Kita tambahin ya. Pokoknya kalian kira-kira aja, pakai filling aja. Mama juga selalu masak mah pakai filling aja ya. Dapat di bawah ya? Oh, ternyata di Keller. Ja, das ist sehr gut. Oke. Das ist Masukkan ya. Wih. Hati-hati ada humel. Wih. Satu lagi. Mana satu lagi? Das lecker bei. So, und Ini Zoe. Wih. Aduh, kehebohan. Kamu gimana sih? Udah mama masak lanjut ya. Hebohnya anak-anak inilah. Kocik. Masa kayak gitu? Bakwan kentang. Guck mal, das heißt. Ya, belum panas banget ya. Kita tambahin deh sampai 9. Maksimum. Das ist mein Bauch fühlen. Hah? Das ist mein Bauch fühlen. Iya dan dia. Da ja. Looks so yum. Lapar. Menu diet. Dietnya makan gorengan, alamak. Jadi ini dia adonan bakwan sayur kita, otek-otek kita hari ini ya. Sauce. Bikin saus pakai yogurt Lecker. dan pakai timun, jadi kayak tzatziki gitu. Keine Ahnung, aber das passt. Coba-coba katanya, dia bikin saus coba-coba. Semoga aja enak ini bakwannya ya. Bakwannya besar geng, sebesar wajan. Kalian lihat dong ini si bakwan sayurnya, gile ini super crunchy geng. Aku sama abang udah nyomot-nyomot dari pinggirannya ini nih. Enak. Itu gimana mau bawanya sih nak? Ya. Heboh bener. Oke. Kali itu sih ya. Hai guys. Bakwan
jumbo. Mau kalian lihat sebesar apa? Sebesar ini. Ini sebesar muka mama. The bakwan jumbo. Siapa mau? Mama har plockat en drink. Kamu mau? Duduk. Please me. Please me. Sudah cuci tangan? Ya. Sudah cuci tangan? Semento udah cuci tangan? Wow, besar Ja, banget. inte bra. Pakai tuh. Oh. Selamat makan. Oh, punya abang. Oh, ini juga gede banget nih. Wow, besar banget, segede wajan. Tapi pertama kita makan si bakwan dulu. Mantap sekali. Super crunchy. Varsågod. Pakai yogurt. Mama coba gigit di sebelah kamera. Tapi harap Crunchy. Vi tar svansen. Enak pakai yogurt, aku cobain. Ini ala-ala tzatziki gitu ya. Coba. Gott eller? Varsågod. Rawit. Mat. Bra. The bomb. Lidah deso, perut deso ini nggak bisa mama makan kayak gini doang. Mama harus ambil nasi. Wes, nggak bisa tanpa nasi makan begini mah. Kita kasih saus sambal. Wes, kita comot pakai nasi. Nggak apa-apa nasinya dingin. Nasi tadi siang. Nih. Ini nasi tadi siang. Smakar gott. Hmm. Lukka. Campur sambal hijau. Can bukain dong. Ya pakai rawit, pakai saus sambal, pakai sambal hijau. Asik. Jatuh. Wow. Ini udang. Jadi sebenarnya bukan menu diet ya, karena mama makannya pun pakai nasi. Like and subscribe to the video. Jangan lupa di subscribe. Ini bakwan Pak Mil, bakwan Bumil. Tabam. Ngidam berdua, ngidamnya bakwan. Bra. Udang, udang.
Danke, Louis. Makasih. Sama-sama. Lekker, dat was het. Luar biasa. Enak. Enak banget. Enak banget. Yes, enak. Siapa dari kalian yang makan gorengan juga harus pakai nasi? Sambal ABC. Was können wir gerne essen? Das? Bukan vanille. Noch ein Gelille. Gibt es auch Veganer, die nicht mehr das verstehen? Weiß ich nicht. Also lecker. So lecker. Ich liebe das als Dank. Man kann das kochen. Das ist so lecker. Besok bikin lagi. Ya. Lecker. Das kann richtig super kochen mit Dank. High five. Aber runter! Jetzt so, wenn ich jetzt mit der Dunkel! Kalian cobain deh di rumah bikin bakwan sayur makannya pakai yogurt dan timun. Das war Probe. Das möchte ich! Makan dulu ya. Makan dulu ya. Dulu ya! Kocis? Dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu Ya, ya! watch video. Thank you for watching. Thanks for watching. Leute, ciao, bis gut. Bye, gengs. Kann man sprechen. Bye. Kenyang pakai nasi. Sarangi. Oh. Bye bye, Zoe. Bye bye. We love Indonesia and Austria. I love Indonesia and Austria. Tschüss. Bye. Bye. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Ini anak-anaknya kan Indonesia banget. Jadinya ote-ote langsung habis. Tidur. Enak ya? Bakwan sayur enak. Jepang. The bomb. Kayak gini. Kasihan. Habis ote-otenya. Ote-ote jumbo semua pada kenyang. Begah, Bo. Saya dapat